Croeso i raglen arall o Tân y Ddraig, yr unig raglen Gymraeg a Sbaeneg sydd i'w chlywed ar FM Delfasio 99.9. Hola y bienvenidos a Tân y Ddraig, Fuego del Dragón, el único programa que se puede escuchar en galés y en castellano en la radio. FM Delfasio 99.9. Fi, Lois Medi, a Lle Cyhaf sydd yma i gadw cwmni chi eto heddiw. Y sí, somos Lois Medi y Lle Cyhaf, acá con ustedes hoy. Yn ôl yr arfer, mae gennym ni lot o sgwrsio a pharablu ar y ffordd i chi heddiw, a da ni yn dechrau gan droi yn sylw ni at lyfr arbennig Guinness Book of World Records. Maya Anton Cake y Dwayne Lois. Sí, es mucho. Bueno, y como siempre tenemos un montón de cosas sobre que vamos a hablar. Y vamos a empezar con un libro muy especial, el libro Guinness de los Records. Mae'n 70 mlynedd ers gyhoeddi yr argraffiad cyntaf o'r llyfr yma. A da ni'n mynd i fod yn clywed am Gymru sydd wedi torri record byd yn ystod y 70 mlynedd dwytha. Y sí, pasaron 70 años desde cuando publicaron la primera edición de este libro y vamos a escuchar sobre los galeses que batieron los récords. ¿Neste idea de hablar just de sí, vamos a hablar en primer lugar, vamos a hablar sobre los galeses que batieron los récords. A mae un record yn hynod berthnasol i'r Latva, felly arhoswch efo ni am yr eitem honno, fel mae chi cyn gwybod. Sí, y también hay un récord que es muy importante acá en la Patagonia también. Sí. Fyddwn ni yna yn dychwelyd at yn slot idiom ymadrodd a gair. Gawn ni weld pa eiriau newydd fyddwn ni'n ddysgu amdanyn nhw wythnos yma. Y también vamos a volver a nuestro slot idiom ymadrodd a gair, modismo dicho y palabra. Y vamos a ver qué vamos a aprender esta semana. Gawn ni weld. Yn nes ymlaen, mi fyddwn ni yn croesawu dwy fyfyrwyr uwchradd o Ysgol y Cwm i'n stiwdio ni. Y luego en el programa vamos a tener dos estudiantes de la secundaria de Ysgol y Cwm. Bydd Mailen a Trinidad yma i gael sgwrs efo ni, a mi fydd Trini yn canu ni. Van a venir Mailen y Trini, y sí, van a charlar con nosotras y Trini va a cantar también. Y gyffroes. Ac ychydig o hwyl i orffen yr rhaglen heddiw. Mae Hufen Iâ yn rhywbeth poblogaidd iawn yma yn yr Ariannin wrth gwrs. Hyd nod yn y geia. A heddiw, mi fydd Lleicia fi yn gwneud quiz mwyn darganfod. O na, dweud y gwir, mae hyn di newid. Oedden ni'n mynd i wneud quiz i darganfod pa las Hufen Iâ da ni, ond rwan da ni'n mynd i wneud quiz y ddysgu chydig bach mwy am Hufen Iâ yn yr Ariannin. Bueno, y también para divertirnos, hoy en el programa vamos a charlar sobre el helado. El helado en Argentina es algo muy, muy, muy importante y no vamos a hacer un quiz, vamos a aprender algunas cosas sobre el helado de la Argentina. Felly, arhoswch efo ni am yr awr nesaf am ddigon o sgyrsiau difyr a cherddoriaeth Gymraeg. Entonces, quédense con nosotros hoy para un poco de charlas y mucha música en galés. A dyma ddechrau efo gwreiddiau gan Tsunami. Y arrancamos con la canción Gwreiddiau de la banda Wel, eleni, mae hi'n 70 mlynedd ers gyhoeddi yr rhifin cyntaf un o'r Guinness Book World Records. Mae'n ei drio hwnna eto. Es difícil. 70 mlynedd ers gyhoeddi rhifin cyntaf un o'r Guinness Book of World Records. Dwi eisiau deud ffordd arall rhawn dyfryd reswm, dwi'n gwybod pawb. Well, no pasa nada, Lois. Tranquila. Bueno, sí, este año son 70 años desde publicaron la primera edición del libro Guinness de los Records. Y llyfr, wel, mae'n yn y teitl, ond y llyfr sydd yn nodi cyfres o records byd sydd wedi cael ei torri mewn blwyddyn. Sí, el libro que nota los récords que la gente batan en un año. Dwi'n cymryd bod yn cael ei gyfieithu i lot o ieithoedd gwahanol. Creo que sí, que hacen que el libro viene traducido en muchos idiomas. Creo que sí.
Wel, ie, nes i ddod ar draws erthigol ddifyr gan BBC Cymru Fyw oedd yn tynnu sylw at rai o'r Cymru sydd wedi torri record byd a sydd wedi hawlio eu lle yn y llyfr arbennig yma dros y blynyddoedd. So, da ni'n mynd i sôn amdano nhw heddiw. Entonces, Lois, mientras que estaba mirando cosas en el internet, vio un artículo en BBC Cymru Fyw, en la BBC, que hablaba de los galeses que han batido un récord y que tienen un lugar sí, en los libros del libro Guinness de los récords. Y sí, vamos a charlar sobre algunos de estos hoy. Un o'r records i gael eu torri gan Gymru a phobl o'r wladfa ym Patagonia oedd y pellter mwyaf rhwng pobl yn canu deuawd. Mae'n mor cool. Mae'n cool iawn. Bueno, uno de los récords, sí, uno de los récords son entre, sí, que ganar, no ganar, uno de los récords es, ok, ¿cómo decir eso? Cantar en dúo, cantar a dúo, pero con la distancia más amplia en el mundo. Y una persona de Gales y también una persona de acá, de la Patagonia. Diolch i ci. Ar 5 o Fehefin yn 2015, mi wnaeth y gantores Sian Cothi gyd ganu efo Andres Evans o'r Gaiman, ac oedd Sian yng nghanolfan y Millennium yng Nghaerdydd ac Andres yn y Gaiman, ac efo 7,000 o filltiroedd rhyngthyn nhw. Wow. Nhw ganu deuawd o cael online. Bueno, en el 5 de junio en el 2015, Sian Cothi, un cantante de Gales, y Andres Evans, un cantante de Gaiman, cantaron juntos. Sian Cothi, ella estaba en el estadio del Millennium en Cardiff y Andres en Gaiman. Y había, ¿cuántos kilómetros? 11,265 kilómetros entre los dos. Mae kilometros yn kilometros a milltiroedd, maen nhw'n wahanol. Felly, o'n i'n mynd i ddweud ar y pryd, mae eisiau bod hwnna'n anhegol, ond ers hynna, oherwydd y pandemig, dwi'n dychmygu. Bod e'n fwy cyffredin. Sí, cuando uno piensa en el 2015, no era algo muy común de cantar en internet, cantar a dúo, pero después de la pandemia sí, diventó algo mucho más común. Gymaint wedi newid mewn 10 mlynedd. Sí, cambió mucho. Y yo también dije de gano de Nuricani, ¿o ti dije? Do. Sí, me olvidé, perdón, de decir qué canción cantaron. Y cantaron la canción Calonlan, por supuesto. Record arall a dorwyd gan Gymru oedd y record byd am y nifer mwyaf o bobl efo'r un cyfenw yn ymgynnull mewn un lle, a hynny yn 2006. Bueno, un otro récord que los galeses tienen es de tener la más cantidad de gente en un lugar que se juntaron que tenían el mismo apellido. Cyn hynny, neu cyn 2006, Sweden oedd yn dal y record wrth i 583 o bobl efo'r cyfenw Norberg ddod at ei gilydd mewn un lleoliad. Y bueno, antes de los galeses, la gente de Suecia tenían el récord, porque ellos tenían 583 personas que tenían el mismo apellido, Norberg, sí, Norberg, sí, se juntaron antes del 2006. Ond wedyn yn 2006, nath yna 1,224 o bobl efo'r cyfenw Jones ddod at ei gilydd mewn cyngerdd yng nghanolfan y Millennium, Caerdydd. Pero bueno, sí, en el 2006 había, 1,224 de personas que tenían el apellido Jones. Se juntaron en Cardiff, en Canolfan Millennium, como el centro de cultura del Millennium en Cardiff.
sí, y tenían el apellido Jones. Felly oedd y perfformwyr a'r gynulleidfa yn y cyngerdd yma i gyd yn rhannu'r un cyfenw gan gynnwys Elin Fflir, sydd Mike Jones adag hynny, oedd y cyfenw, a diweddar Dai Jones hefyd, y cyflwynwr a'r ffarmwr. Y bueno, estas personas sí, hicieron un concierto y la gente común y también los cantantes y los personajes famosas se juntaron y entre en el grupo de personas había el cantante Ellen Fleer, que era Ellen Fleer Jones, y también Di Jones Llanelar, un personaje muy famoso y conocido en el mundo de agricultura de Gales. Mae'n dipyn o gamp, dydy? Sí, es fantástico. ¿Faint oedd eto? 1224 personas con el mismo apellido haciendo un concierto muy feliz. Ac un record byd arall sydd wedi dorri gan Gymru neu Gymro yn yr achos yma ydy record byd am ddiffodd y nifer o mwyaf o ganhwyllau mewn munud. Fi'n really licio un yma. Me gusta mucho este. Y bueno, un otro récord que tiene los galeses es, de apagar muchas velas en un minuto. Bueno, voy a decirlo otra vez, ¿ok? Sí, el desafío era de apagar el más posible de velas en un minuto. Ar ddydd Gwyl Dewi yn 2020, llwyddodd y clocsiwr Tudur Phillips i ddiffodd cyfanswm o 55 canwyll mewn munud gan osod y Guinness World Record yn swyddogol. Y bueno, el día de San David, que es el 1 de marzo, en el año 2020, Tudur Phillips, que baila clockshow, danza galesa con zapateo, apagó 55 velas usando sus pies en un minuto. Mae hynna'n anhygoel. Sí, mae hynna'n anhygoel. Y para que ustedes sepan, apagar una vela con los zapatos es un costumbre que tenemos en la danza galesa con zapateo. Nath na fideo arno fo wneud hyn fynd yn feiral, gath o dros 100,000,000 o wylwyr. Ti wedi gweld o? Na, ond fi ddim wedi gweld o, ond fi wedi clywed, fi yn gwybod amdano fe. Sí, no, yo no vi, hay un video que muestra eso, el video se fue viral y tiene más de 100 millones de personas vieron el video. Os fysa chdi'n torri record byd am rhywbeth, be fysa fo? Dwi'n rhaid feddwl am y cwestiwn. Torri record byd? Be fysa ni'n gallu gwneud? Beth ydy sgil? Oh my gosh, fi'n ymwneud bod fi'n anghofio rhywbeth. Oh, mae'n iawn, nada. Estaba pensando a las cosas que yo puedo hacer, pero no, sí, olvidé algo en la casa, pero no pasa nada. Mañana, das demás, no pasa nada. No sé, Lois, be fysa fi'n gallu gwneud sy'n torri record? Mae'n rhaid i fi feddwl am hwnna, tengo que pensar. Cyfieithu mwy o eiriau. No, eso no. Para decir, estoy haciendo re mal mi trabajo en este momento, creo, Lois, pero bueno, no, yo no sé cuál sería mío, tengo que pensar. Y a vos, Lois, be fysa ti'n gwneud? Oh gosh, dwi'n gwybod, mae'n gwestiwn dar. Eich rhaid i fi feddwl amdano, dwi'n siarad meddwl. Malu awyr. Na, Lois. Dwi ddim yn meddwl bod ti yn malu awyr. Dim yn gwybod. Mae hwnna'n air really da. Na, Lois. Lois dice que ella, que no sé cómo se dice eso tampoco en castellano. Hablar mucho pero sin decir nada. Pero my view, soy yo, Lois, no vos. Wel, nawn ni feddwl erbyn y rhaglen nesaf. Beth ydyn ni'n neud? Vamos a pensar. Wel, amser rwan am yn ail ganu. Dyma Cissy Crawford efo'i chan ddiweddara hi, Codwr y Meirwan. Bueno, y ahora vamos a escuchar la segunda canción, Codwr y Meirwan, de Cissy Crawford. Diolch
Diolch yn fawr, Cizzy Crawford, am y gan yna. Muchas gracias, Kizzy Crawford, por tu canción. Sorry. Na, ddim yn gwybod. Nesa ar y rhaglen, da ni yn dychwelyd at yn slot idiom ymadrodd a gair. Da ni wedi cael hwnna chydig wythnosau. No, ok. Y ahora en el programa vamos a hacer idiom, ymadrodd a gair, modismo, dicho y palabra. Gwych. Yr rhan o'r rhaglen, lle da ni'n trafod i fideo un ymadrodd ag un gair. Wel, da ni'n dechrau wrth yma efo'r ymadrodd, sef ar y gweill. Ok, arrancamos esta semana con el dicho ar y gweill. Iawn. Ydy hwnna'n... O ti'n newid dweud o'n castellano? No, ti'n newid dweud yn Cymraeg. No, todavía no lo dice en castellano, solo en galés. Ia, felly, ar y gweill, os da rhywbeth ar y gweill, mae'n golygu bod na rhywbeth yn ganol cael ei wneud, neu ar fi'n cael ei wneud. Bueno, ar y gweill, yo no encontré, todavía no encontré una traducción por este dicho, pero significa en práctica, el sentido es que algo está pasando, algo está en proceso. En proceso. Y literalmente argüey significa en los agos, pero las agos de tejer, que algo está en proceso. Dwi'n hoff iawn ar y madrodd yna. Fi'n really licio. Dwi'n amal iawn. Argüey, es muy lindo. Y no tiene, dydy ddim efo cyfieithiad fel Saesneg. Na, dwi'n meddwl bod. Dim un llythrennol, na. Y no tiene una traducción en inglés. No, este dicho no existe en inglés. Es algo muy super galés. Yndi. Sorry, mae hwn bach o tangent, ond nes i fynd am fanod efo dwy ddynas yn ysgol wythnos dwytha, Nelda a Vicky di enw nhw, ac ys i weld mae un yn crosio a mae un yn gwei, ac ys i weld i gweithio arbennig nhw, o'n i jyst eisiau dweud hynna, nath o ddod i'n meddwl. Oh, wow. No, mae hynna rydyn ddiddorol. O fendigedig. Y bueno, y la semana pasada, sí, Lois se fue a tomar el té. Té ni coffee no digital. Té. Sí, se fue a tomar el té, obviamente. Con dos chicas en Esquel, Nelda a Vicky. Nelda y Vicky. Y Nelda y Vicky, una hace hace tejer. Y la otra crochet. Y fue muy lindo de poder ver sus obras. So, pan dwi'n meddwl am hwn rwan, oherwydd hynna, os dwytha, dwi'n meddwl am hynna. Wyt ti'n gallu gweu? Sabes tejer? Wyt ti'n gallu gweu? Na, dwi ddim yn gallu gweu. Dwi wedi dechrau dysgu crosio pan o'n i adra, ond so ni'n hoffi parhau. Felly pan dwi'n mynd nôl i Gymru, dwi'n mynd i drio trwy'n ar y maen yn mynd amdani. Entonces, todavía no sabes tejer, pero empezaste a aprender a hacer crochet o crochet, no sé cómo se pronuncia bien. Pero quieres hacer más. Be amdana chdi? Dwi'n gallu gweu. Yo sé tejer. Me gusta mucho. Mae'n edrych yn anodd. Wel, unwaith ti'n fatha unrhyw beth, unwaith ti'n cael swing ohono fe, mae'n okay. Ond dwi'n mond yn gallu gwneud llun yr syth. Okay. Puedo solo hacer ¿cómo se dice? Una línea derecha. Felly... Pero... So ti ddim yn gallu gwneud fel maneg neu rhywbeth? Dwi'n gallu gwneud maneg, ond heb fysedd. Sí, puedo hacer un guante, pero sin dedos. Es una de las cosas más simples que puedes hacer. Y una cosa muy similar. Hay que solo hacer y después, a wedyn ti'n gwneud o'r ochr. Hay que... Sa'n gwybod beth yw gwneud? No sé, con agua y hilo puedes después terminar. Ond dwi'n gallu gwneud het hefyd. Ond ti'n gallu... Ti jyst yn... neud yn llai a wedyn ti'n gwneud. Sí, puede hacer una gorra también, pero también en el modo más simple. Lle nes ti ddysgu? En París. So nes i ddysgu en Paris. Nes ti fynd yr holl fawr? Oedd gyda fi ffrind, tenía una amiga que ella sabía hacerlo y me había mostrado. Wow, difyr. Lle mae ieithoedd yn mynd â ni. Yr idiom wsos yma ydy taro'r hoelen ar ei phen. Y bueno, el modismo de esta semana es taro'r hoelen ar ei phen. Dar en el clavo. Sí. Cael rhywbeth
yn iawn. Cael beth yn iawn. Yeah, de ser... spot on. Spot on, hit the nail on its head. De ser correcto, tener razón del 100%. Sí, ydy hwnna'n Sbaeneg neu yn mix o Sbaeneg o Idaleg. No sé si estoy hablando un mix de español y italiano. Dwi'n newydd feddwl am atha sy'n golygu'r un fath ydy yn llygad dy le. Dwi'n licio hwnna. Mae hwnna llygad dy le. Llygad dy le. Hwnna'n yn anodd i gyfeithu. Eddie, bueno, tenemos un otro que significa la misma cosa, llygad dy le, que sí, significa dar en el clavo, pero llygad dy le en... os ydych chi'n cyfeithu fe'n llythrannol, dwi ddim yn gwneud unrhyw sens. Sí, llygad dy le en el ojo de tu lugar, pero no tiene sentido en español. Beth bynnag, a'r gair wrth yma ydy, wel, o'n i'n meddwl gan bod hi'n dechrau dod yn anwynol efo'r hyn, blagur ydy'r gair. Bueno, y porque todavía no llegamos a la primavera, pero va a venir, entonces la palabra es blager, que es capuchos de flores. Capuchos de flores. Dwi'n meddwl os ydw i'n iawn, capuchos de flores. Hyfryd. Dwi'n hoff iawn ar gair yma. Nid gen yn ffrind fy chwaer, gath ar enw blagur. Dwi'n cofio pan o'n i fach, ond a wedyn pan o'n i fach yn mynd siwr iawn beth o'n meddwl, a wedyn nes i ddysgu. Dwi'n wrth modd yn Bueno, sí, a Lois le gusta mucho esta palabra, blager, y la amiga de su hermana tenía un gato que se llamaba Blager, y sí, le gustó mucho. I dwi'n gwybod am fel lle gofal plant oedd enw Blager. Sí, mae hwnna'n enw hyfryd. Mae hwnna'n neis rhywle yn Ceredigion. Y yo conozco un jardín que se llama Blager y es un lindo nombre para un jardín capuchos de flores. Nice. Dwi'n gwybod os ti wedi gweld dipyn o blagur o gwmpas y lle dyddi yma, yn Trefeli neu Ysgal? Rhai llythrenol neu rhai trosiadol? Wel, y ddau. No, todavía no vi ningún capucho de flores de verdad, pero capaz algún capucho metafórico, sí. Wyt ti? Ydw i wedi gweld? Na. O'r argol, mae'n rata pessimistic iawn. Ok, sorry. No, de verdad no, pero capaz que tengo que abrir los ojos un poco más, pero metafóricas, sí, un montón. Lot o rhai. Trosiadol, sí. Ys i weld yn ysgael, mae yna dipyn o coed, dwi'n siarad, be ydy hwn yn Gymraeg, cherry blossom. Dim ceirios? Dwi ddim yn siŵr am coed yn geirios. Coed yn geirios, am hwnni. Bueno, sí, me fijo ahora, Lois, cherry blossom. Entonces, Lois, vos viste muchos capuchos de flores del árbol cherry blossom. Cherry blossom en español es, a ver, flor de cerezo. Cherry blossom es tu flor de cerezo. Sí. Blodyn ceirios. Blodyn ceirios, creo que sí, que sería así en galés. Wel, fel oedden ni'n neud yr eitem yma blaen, oedden ni yn gosod her i'r gwrandawyr i ddefnyddio un o'r rhain os yma, felly i ddefnyddio yr idiom, yr ymadrodd ar y gweill, yr idiom taro'r hoelen ar ei ffen, neu'r gair blagur. Y bueno, sí, antes del desafío cuando hicimos esta parte del programa era para ustedes que nos escuchan de usar, bueno, se pueden usar los tres, o si no los tres, uno de los tres en sus charlas cuando están practicando el galés. Sí, entonces, ti'n gallu atgoffa ni o'r tri? Gwrs, felly yr ymadrodd ar y gweill, yr idiom taro'r hoelen ar ei ffen, neu y gair blagur. Entonces, el modismo es taro'r hoelen ar ei ffen, el dicho ar y gweill y la palabra
blogger, Ie, Capullos de Flores. gwych. Wel, nesaf da ni'n mynd i wrando ar band pres Llaregib a Tara Bandito yn canu Tronos. Y ahora vamos a escuchar a una band pres Llaregib, una banda de orquestra, una banda de pres, sí, una banda instrumental, Brazo, sí, yeah. una banda instrumental, Llaregib y Tara Bandito cantando Trurnos toda la noche. Rydan ni rwan yn ffodus o gael cwmni 2 fyfyrwraig uwchradd o Ysgol y Com yn y studio. Croeso mawr i chi. Y tenemos mucha suerte hoy de tener 2 estudiantes de la secundaria de Escolocom con nosotras acá hoy. Wel, nawn ni ddechrau efo'r cwestiwn, pwy wyt ti? Pwy wyt ti? Trini dwi. Mailene dwi. Entonces tenemos Trini y Mailen. Hello, hello. Helo. Helo. Mailen, o ble wyt ti'n dod? Dwi'n dod i Drefeli. Ti'n dod o Drefeli. A Trini? Dwi'n dod o Drefeli'n hefyd. Entonces las dos vienen de Trevelin. Yr ddwy yna chi'n dod o Drefeli. Wel, faint oed ydych chi? Trini, be amdana ti? Dwi'n 12 oed. Dwi'n 12 oed. Y Trini, vos tenés 12 años y Mailen 12 años también. Yeah. Felly, yn pa flwyddyn ydych chi yn yr ysgol? Pa flwyddyn? Anio, pa flwyddyn? Dwi'n mynd i blwyddyn uwchradd. Ysgol uwchradd. Hefyd, dwi'n mynd i blwyddyn ysgol uwchradd. Entonces las dos están en primer año de la secundaria. Gwych. A pwy sydd yn dysgu chi? Pwy ydy'r athrawes? Athrawes... Nia? Ia, athrawes ni, oedd ti ddim yn cofio yn Trini. Y tu profesor, Nia es tu profesor de qué materia? Cymraeg. Cymraeg. Cymraeg, dwi'n gweld. Wel, beth ydych chi'ch dwi'n hoffi wneud yn eich amser hamdden? Trini, beth wyt ti'n hoffi wneud? Dwi'n caru canu a dwi'n hoffi peintio. Entonces, Trini, ¿a vos te gusta cantar y pintar o dibujar en tus pasatiempos? Yeah. Sí. Gwych. Yn pa iaith wyt ti'n canu? Pa iaith? Dwi'n canu... Yn Sbaeneg, yn Gymraeg, yn Saesneg? Dwi'n caru yn Sbaeneg, yn Gymraeg a Saesneg. Y dair iaith? Entonces, Trini, cantas en 3 idiomas, en galés, en español y en inglés también. Yeah. Wow, gwych, da iawn. Be amdano chdi, Mailen? Beth wyt ti'n hoffi wneud yn damser hamdden? Dwi'n hoffi canu, dawnsio. Yes. Ie? Entonces, Mailen, ¿vos te gusta bailar y cantar también? Gwych. Hyfryd. Wyt ti yn dawnsio gwerin? Yeah. Wyt? Wyt ti'n dawnsio chacarera? Beth arall wyt ti'n dawnsio? Gadeu. Ie, golew. Ie. Entonces, Mailen, vos haces danza galesa y danza folclórica argentina también. No. 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 Danzas folclóricas. No. Chacarera ti'n gwneud. Vi. Bach. Pan oedd ti'n fach? Dawnsio chacarera. Pan oedd ti'n fach, oedd ti'n dawnsio chacarera. Entonces, cuando eras chiquita, bailabas chacarera. Yeah. Ond nawr, pero ahora, danza galesa. Yeah. Dawnsio gwerin. Sí, golau. Yn yr ysgol? Na. En Jessica Jones. Gyda Jessie. Ay, no sé. No, yo era en Sbaeneg, puedes decirlo en español. De que, o sea, hacía, en realidad. Ahora no. Roedd ti'n gwneud. Pero me gusta bailar otros tipos de bailes. Pa fath o dawnsio? ¿Qué otros tipos de danza te gusta? Pop. Ti'n hoffi Yeah. dawnsio pop? Yeah. Yeah, ti'n hoffi dawnsio pop. Cool. Waw, wi. Mae gen ti lot o styles gwahanol, felly. Mucha variedad. Yeah. Cool. Wel, beth am eich hoff fwyd chi? Beth ydych chi'n hoffi fwyta? Dwi'n caru pizza a burger. Te encanta la pizza y la hamburguesa también. Yeah. Neis. Beth wyt ti'n hoffi gyda'r burger? Beth wyt ti'n Caws,
Tomato. Tomato. Kig. Entonces, con la hamburguesa te gusta el queso, el tomate y... ¿qué La más? carne. La carne con la hamburguesa. Wow, carne y carne. Mucho carne, Be amdano chdi, Mailen? Be ti'n hoffi fwyta? Behof bwyd ydi asado a pasta. A vos te hyfryd. gusta, tu comida favorita es el asado y la pasta. Neis iawn, Ie. argentaidd iawn. Muy argentino. Yndi. Wyt ti yn gwneud yr asado fo, Mailen? Wyt ti'n coginio'r asado? Na. Ydi dad a taid. Dada coginio. taid. Entonces, todavía vos no sos, ¿cómo se dice? La asadora. Cocinera. La cocinera. Yeah. Cocina tu abuelo. Sí. Hyfryd. A dad. Ah, ya. Y tu papá también. Wyt ti'n helpu i wneud y salad, weithiau? Ie. Dwi'n helpu, fi helpu fy nain a mam. Ie, hyfryd. Y vos ayudas a tu mamá y tu abuela con las preparaciones Yeah. de la comida. Neis iawn. Wel, da chi yn amlwg yn siarad Cymraeg ac yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol. Beth ydych hoff air chi'n Gymraeg? Gair Cymraeg? Obviamente ustedes hablan súper bien el galés y estudian el galés en la escuela. ¿Y cuál es su palabra o sus palabras favoritas en galés? Behof gair ydi chocolate. A vos, tu palabra favorita es chocolate, que es chocolate en castellano es Chocolate. diactrini. Hofi. Y la otra es hoffi. Y hoffi en castellano es gustar, el verbo gustar. Difyr iawn. Be amdano chdi, Mailen? Dwi'n hoffi gair ydi calon a chwarae. Chwarae, Y a vos te gusta calon. Y calon en español es Corazón. corazón. Y juarai es Jugar. jugar. Dwi'n meddwl bod pawb yn ysgol y cwm yn hoffi'r gair chwarae. Chwarae, Ie. ie. Lle weld pam. Behof chwarae ydi pilfoli. Ah, ti'n hoffi chwarae pil-volley. Ti'n hoffi chwarae? Sí, yo creo que todos en escuela com le gusta mucho la palabra juara y lo escucho siempre. Juara. Hacer O juara. chwarae ti allan. Juara y ti allan, jugar afuera. Juara y ti allan. Y a vos te gusta mucho jugar a volei Ie. también. Diolch, Mailen. Wyt ti'n cystadlu competencia y volleyball? Ie. Wyt? Intercolegiales. Dwi'n gweld fel rhyngolegol, ie. Da iawn, right, Ydi baw. Ganamos. Dych chi wedi ennill, ganaron, nathoch chi ennill. Ie. Briliant, llongyfachiadau, felicitacions. Diolch. Da iawn. Wel, o'n i'n mynd i ofyn chydig bach am, yn yr ysgol, heblaw am Cymraeg, beth ydych hoff bwnc? Entonces, aparte del galés en la escuela, ¿qué más les gusta estudiar? Dwi'n caru cerddoriaeth a físic químic. Te encanta la música Físico-químic. físico-química, fatha física cemeg. Ie, gyda gilydd. Gyda gilydd, ie. Ie, be amdano chdi, Mailen? Dwi'n caru mathemateg a gerddoriaeth. Ie. A vos te gusta mucho la matemática y la música. Ie. Hyfryd. Sôn am gerddoriaeth, oeddech chi yn Eisteddfod Portad del Sol yn cystadlu, oedd? Oi. Oedd? Be oeddech chi'n wneud? Be nes di wneud yn Eisteddfod Portad del Sol? Cani. Dwi'n cani Perfect, Ed Sheeran a... Yn Gymraeg neu'n Saesneg? En Cymraeg. Yn Gymraeg, ie. Iba i ie. Bronwyn Lewis. Ie. Perfect. Ie. Gwych. Y en Saesneg, Cars Outside, James Arthur. Wow, entonces, hablando de la música, las dos participaron en el Eisteddfod escolar Puerta del Sol y en las competencias de música. Y vos cantaste una canción de Ed Sheeran, pero
en galés. Yeah. Sí, la traducción de Bronwyn Lewis. Y también cantaste en inglés, pero no me acuerdo cómo se llamaba la... Cars outside. Cars outside. Autos afuera. Gwych. A nes di ennill gyda'r can yn Gymraeg yn do? Y ganaste cantando en galés, ¿sí? Yeah. Da iawn. Muy bien, da Llongyfarchiadau Trini. Be nes di wneud yn Steddfod Melen? Vi ysgrifennu tawtorama a canu pau gyda'n gilydd. Gyda'ch gilydd? Yeah, en el coro. Y vos, Mailen, participaste en la competencia Tautograma. Yeah. Tautograma? Sí, Tautograma. Tautograma. Newydd i Yeah, fi, mojan ie. caer newydd y via lois. Yeah. Lois en bar. Esta es una palabra nueva para nosotros. Es importante porque tenemos una poeta. Codi cwilydd arna fi, Melen. Que no tenemos esta costumbre de escribir un tautograma. So, ti esbonio beth ydy tautograma? Ie, wel, dwi wedi dysgu heddiw, mae cerdd, a mae pob un llinell yn gorfod dechrau hefo'r un llythyren. Dwi'n meddwl bod fi'n am. Yeah, que cada oración o cada frase tiene que empezar con la misma letra. Yeah. Y a vos tocaste la letra B. B, yeah, so B. llythyren B. Oeddet ti'n cael dewis y llythyren, neu oeddet ti'n gorfod dewis be? B. Que pudiste elegir la letra o... No, era una cierta letra. Yeah, no, oedd y llythyren a roddwyd. O, I neud, dyna oedd yr her. Y también cantaste en el coro, Yeah. gyda'r ysgol. Pa gan oeddech chi'n ganu, ti'n cofio? Geidua de Golady a en Spanish, español. Sí. Y Saisneg. Oeddech chi'n canu mewn tair iaith? Yeah. Waw, Yeah. gwych. Da iawn. Entonces cantaron en galés, en inglés y en español. Yeah. Los tres idiomas. Wow, en el coro. Trilingüe. Yeah, dych chi yn dairiaethog. Sí, pachangao. Hay amser hir yn ôl, hace mucho tiempo ahora, ya se olvidaron. Wow, da iawn chi ferched. Llongyfarchiadau, gwych. Felicitaciones, Da iawn. chicas. A rwan, Trini, wyt ti eisiau canu ni heddiw? Y Trini, ahora tienes ganas de cantar para nosotros hoy? Ie? Yeah. Ok, da ni'n mynd i gweld y glywad i rwan felly yn perfformio gan Perffaith, ie? Gan Ed Sheeran, ond geiriau Bronwyn Lewis. Entonces, y ahora vamos a escuchar a Trini cantando la canción de Ed Sheeran, pero con la traducción en galés de Bronwyn Lewis. Felly, diolch am ddod i fewn i siarad gyda ni. Diolch yn fawr. Gracias, chicas. Ac dyma ni, Trini. Feindias i fri ben calon hi kamerwch na i mardw mewn i cariati tiwri sy'n hewid bob dim ond pan rwy'n dweud hynny ti'n edrych yn sen pan cwrdoni heb weld dim byd ond ti gallais dim weld fy mwy hefo ti awn ni yn blaen fel hyn llawn llagedyn i'r golwel pell yn mynd cariati
Diolch yn fawr I Trinidad am y perfformiad bendigedig yna o perffaith o'n gyfachiadau. Sí, muchísimas gracias, Trini, por tu interpretación de la canción Perffaith. Hermoso. Wel, da ni yn tynnu tuag at ddiwedd yr rhaglen, ond cyn I ni fynd, da ni'n mynd I fod yn trafod rhywbeth sy'n rhoi lot o bleser I fi yma yn yr ariannin. A mí, Lois. Y a mí también. Y bueno, estamos llegando al final del programa, pero antes vamos a hablar de algo que es muy importante para Lois y para mí y que nos da mucho placer acá en Argentina. Hufen Hifenia, sí, helado. Wel, mae'n rhywbeth hynod boblogaidd yn fama, dydy. Dwi'n meddwl, o'n I ddim di ystyried o'r blaen pa mor boblogaidd ydi o yn yr ariannin. O'n I ddim di dallt hyn. Mae'n na siop Hufen Iâ bob man, dwi'n mynd. Sí, bueno, hwn sería para Aurelio de Lois, es muy serio, sí. Bueno, antes de venir acá, Lois no había pensado que no se dio cuenta de la importancia del helado, la importancia que tiene el helado acá en Argentina, porque hay heladerías en todos lados. Ie, mae o'n bob fan. A hefyd, dwi wedi bod yn yr Eidal cwpl o weithiau, ond dwi wirioneddol yn licio'r Hufen Iâ fama, ella hyn oedd yn fwy nag yn yr Eidal. Mae hynna'n controversial. Dwi'n gwybod, ond ella nes I ddeud. Bueno, y Lois, sí, el helado viene de Italia y mana dylanwad, lot o Eidalwyr. y Galvin, y sí, hay mucha gente que son descendientes de los italianos acá, pero Lois cree que quizás que a ella le gusta más, ella se fue en Italia, y quizás a ella le gusta más el helado de la Argentina que el helado de Italia. Ysdi dweud y gair allan fanna, do? Dwi'n gobeithio bod chdi... Quizás, para paini, sí. No es... Eisiau Eidalwyr blin dod at y fi. No. Wow. Ti di byw yn yr Eidal? Be wyt ti'n meddwl? Sí, yo viví en Italia 2 años. Beth ydw i'n meddwl? Wel... Dwi'n meddwl bod ti'n gallu cael Hufen Iâ da unrhyw le. Dwi'n meddwl mae'r wlad sydd yn neud, ti'n gallu cael Hufen Iâ. Sugar. Ti'n gallu cael Hufen Iâ da unrhyw le. Bueno, sí, a mí me gusta mucho el helado, yo wrth fy modd efo Hufen Iâ, pero se puede encontrar el helado, un rico helado en cualquier lugar, en cualquier país. Pero dwi yn meddwl, dwi wedi cael blas diddorol iawn o Hufen Iâ en el Eidal. Yo comí muchos sabores interesantes y mucho más variedad de sabores en Italia. Pa fath? Okay, so mae 2 fath penodol efo fi fi'n cofio. Tengo 2 sabores que me acuerdo mucho. Y me acuerdo el sabor, me acuerdo el momento, me acuerdo todo. Sí, cuando estaba comiendo este helado. So pumpen a amaretti. Efo gilydd? Efo gilydd. Oh my gosh, yeah, wow. Pumpen, oedd hwn o gwmpas yr Hydref, so oedd e'n really fel. So maen nhw'n mynd gyda'r tymor. Dwi'n gweld. Bueno, un sabor muy interesante y muy rico fue zapallo y amaretti. Amaretti son, amaretti, no sé, son como galletitas de almendras. Bueno, ese fue un súper buen sabor. Y lo comí en el otoño. Entonces, también los sabores van con las estaciones. Las estaciones eso es muy interesante. Y también fi'n really cofio hwn, a nes I ddod ar draws fatha por casualidad, fel ma'n dweud, o dim bwriad fi oedd mynd I bwyta Hufen Iâ. Just dod ar ei draws. Y bueno, el segundo sabor era, y yo no tenía ganas de comer, no tenía la intención de ir a comer, tomar un helado, pero lo hice por casualidad. Y bueno, fig a ricotta. Oh, wow. Yeah, oedd hwnna syniad neis. Hwnna yw'r un gorau fi erioed I bita yn bywyd fi, fig a ricotta. Y bueno, sí, el sabor fue higos con ricota. Y eso fue... Sí, como magia. Nice. Yeah. Mae'n swnio yn hyfryd. Oedd e'n really, really nice.
Dwi'n fynd yn gallu eitha meddwl am... Felly, ydy hwnna yn pa ran o'r Eidal nes di gael hwnna? Oedd o'n... So, en qué lugar? So, en y gogledd, en el norte, en y gogledd. Yeah, ond ti'n gwybod fatha... so, Brescia, so, yn agos i Milan, cerca de Milan. Ond fi wedi bod yn Sicily hefyd gyda pobl o Sicily. Fui también en Sicilia con sicilianos. I rhywbeth ma nhw'n bwyta hufen iau brecwast. Yeah, Dyna'r lle i fi. Yeah, un desayuno tradicional de la Sicilia es helado por el desayuno. Helado con una brioche, fatha. Mae'n rhywbeth fel traddodiadol, ti'n cael fel hufen iau brecwast. Mam bach, mae'n... Ti'n mynd i fatha gael brecwast ti yn yr haf, a wedyn, ond ti'n daffran fatha bit 12. Ie. So, pero uno se despierta a mediodía, entonces, y después te va a la playa. Hwna'n swnio fel nefoedd. Se va a la... Yeah. Wow. Be amdano ti, Lois? Beth ydy hoff blas ti? Rhywbeth sydd yn sefyll allan. Un sabor que fue súper rico para vosotros. Wel, un dwi wedi gael o mama, dwi'n meddwl fysa chdi licio, achos dwi'n gwybod ti ddim yn licio jam llaeth, na gwybod. Ond fi yn licio fe mewn hun, O, ti yn? Ie, dim ar ben I hun. Nes i fynd i dyser, ar y plaza, a nes i ddeithio nhw bod fi'n hoff iawn o jam llaeth. A nath nhw dweud, os ti'n hoffi jam llaeth, yna ddyle chdi drio yr un super jam llaeth. Achos mae jam llaeth a wedyn mae'na jam llaeth go iawn yn fel fath ripple yn yr hyfynia hefyd, ac oedd hwnna'n anhygoel. Bueno, y Lois se acuerda un momento especial cuando fue a tomar un helado acá en Trevelin, en Desert, y ella había dicho, sí, me gusta mucho el dulce de leche jam llaeth. Y bueno, ellos habían dicho, bueno, entonces hay que probar el super dulce de leche. Porque adentro del super dulce de leche hay, sí, ¿cómo se dice? Hay dulce de leche. No solo el sabor, hay un ripple, ¿cómo se dice? Hay, sí, partes de dulce de leche. Hyfryd. Ond yng Nghymru, dwi'n meddwl, yn Llangranog, dwi'n meddwl dwi wedi cael yr hyfyniau gorau wrth y traeth o fanna. Mae o'n wendigedig, wastad yn licio fyny fanna. Okay, yeah, mae Llangranog yn len really nice. Y bueno, en Gales, un helado, ella, Lois tomó un helado muy rico en Llangranog, que es un lugar muy hermoso de Gales, es un pueblito chiquitito cerca de donde soy yo. Y es un lugar que tiene mucha magia en sí, y toma un helado al mar con el viento, imagino. Beth of the blast? Mango. Wow, o'n I ddim yn disgwyl I ti dweud mango. El sabor fue mango. Wow. Enw fo. Gan I deimlo bod fi wedi siarad am hyn o blaen ar yr rhaglen. Alla bod fi'n... Mae'r atgof ma'n byw yn fy nghof i'n fyw iawn, mae'n rhaid. Nes I gael... Yr enw ar yr blas yna oedd Diana Mango, achos oedd Diana wedi bod yna, wedyn nath I fita. Oh, wow, na. Well, dwi ddim wedi clywed hynna blaen. Sure, dwi ddim wedi clywed ti'n dweud hynna. Bueno, y este sabor mango fue especial porque se llamaba Diana Mango, porque la princesa Diana, cuando ella se fue a Llangranog, tomó este helado. Dim dyna pam nes I ddewis o. No, pero no eligió el sabor porque se llamaba Diana Mango, quiere solo el mango, pero bueno, dyna ni. Iawn, ond beth bynnag. Ti eisiau bach o'n quiz amdano fo? Gyda chydig bach yno fo? Ok, vamos a hacer informaciones sobre el helado. Iawn, wel, peth gyntaf ni'n mynd I ddweud oedd fel y blas hyfenniau mwy o poblogaidd yn y byd. Ti'n gallu dyfalu hwnna heb I fi roed nod oed opsiynau? Well, dwi wedi... sí, entonces, ¿cuál es el sabor más o que la gente más común o que más popular del mundo? Well, dwi'n meddwl, dwi wedi clywed pobl yn sôn am hyn o'r blaen, a dwi'n meddwl mai vanilla, Ia, vanilla, dio. Bueno, sí, el sabor que más popular es... vanilla. Ond mae'n rhyfedd achos pan dwi'n mynd I siop hyfenniau, fel arfer, ti'n mynd clywed lot o bobl jyst yn gofyn am just vanilla. Well,
fi'n dychmygu, Lois, bod yr wybodaeth yma'n dod o Brydain, achos na chwaith yn yr Eidal wyt ti'n aml yn cael hufen blas vanilla. Mae cael rhywbeth blas vanilla yn rhywbeth fel, mae fatha'n extremely, mae'n fwy fel special os unrhyw beth yn yr Eidal. Fi ddim eisiau, achos beth mae pobl yn cael fel arfer yn yr Eidal ydy fel crema, a hwnna yw'r equivalent i vanilla, just fel plaen. Ond mae blas vanilla yn rhywbeth really, really special. Ond os ydyn ni'n sôn am Prydain, ydyn nhw'n actually sôn am vanilla, neu ydyn nhw just yn sôn am cream? Ie, mwyn am bwynt da. Wyt ti'n blasu'r vanilla? Ie, wel, ti'n gallu dweud bod na vanilla go iawn yn efo pan mae gen ti'r dotiad, o'r pod i hyn, ond ie, mae fatha frozen custard mewn ffordd, dyna ydi hyfen mewn ffordd. Wel, dyna, ond fatha, mae pobl yn Prydain, mae hwn yn rili ddiddorol yn dydi, achos dyna pan fi fatha, wel beth ydi, mae lot o pobl yn hafi gwahaniaethu yn Prydain rhwng fel hyfen a gelato, fel bod nhw'n ddau beth gwahanol. Ond, so fel, mae hwnna'n fel ddiddorol yn hun. Na'r dwi'n mynd tangent. Y ahora sí, es muy interesante porque en el Reino Unido, en Gales, hay ¿cómo se dice? Diferencia entre el helado Hivenia y gelato, el gelato italiano, que son dos cosas distintas. Y el sabor más popular o más es vanilla, pero también estamos hablando del vanilla de verdad o estamos hablando de crema. Porque... O ran y gwahaniaeth rhwng gelato a hyfen, mae fel yr nifer o hyfen neu'r nifer o ddŵr, dwi ddim yn gwybod yn union, ond dwi'n meddwl, os yna fel mwy o oia neu rhywbeth yn mewn gelato, en el gelato hay más huevo, algo así, no sé. O'n i'n meddwl, neu llai o laeth, dwi'n meddwl hwnna. Llai o laeth, achos mae pobl yn... Dwi wedi clywed pobl, wel, fi wedi clywed ar y radio, bod, achos mae cream, mae fatha cynnyrch llaeth Prydain yn arbennig. Dyn ni wedi sôn am laeth. A llaeth, a menyn, a caws. Mae'n ffantastig. A dydy'r llaeth ddim... Does ddim yn un ansawdd i'r llaeth yn yr Eidal. So mae fel hyfen yn fwy fel hyfenog yn Prydain, dydy? Mae'n wahanol. A mae'r gelato yn wahanol. Entonces, yo no sé exactamente, y tampoco lo es exactamente la diferencia entre el helado que nosotros conocemos del Reino Unido, de Gales, y el gelato italiano es cuánto leche hay en el Hivenia, el helado, y cuánto huevos. Las misuras de los ingredientes son distintos. Pero algo que que rende el helado muy cremoso en el Reino Unido es la calidad de los productos lactosos que tenemos en el Reino Unido. El gelato es algo distinto. Ond, Ond mae'n ddiddorol achos un o'r cwestiynau dydy gwirnau'r ffeithiau yn y ffeindio oedd fatha yn ôl y sôn mae yna rhywbeth arbennig am hyfenia'r Ariannu'n yn benodol sy'n neud o yn fwy blasus. Neu neud o yn blasus iawn. Dwi ddim yn gwybod beth ydy. Entonces, y hablando de los ingredientes, hay... que Alois dijo que le gusta mucho el helado de acá, de la Argentina, y hay un ingrediente secreto que tiene el helado de acá. Dwi'n gwybod os ydi o'n gyfrinach, ond es un secreto para mí, porque yo no sé cuál es. Ond mae'n cael ei wneud efo llaeth cyflawn yn lle hyfen. So dyna beth sydd yn neud so dyna beth sydd yn neud yn fwy special. Wel, yn ôl y sôn. A hefyd mae o'n cael ei weini ar dymheredd cnesach. Felly mae o fwy fel soft serve. Bueno, entonces, algo que es distinto entre el helado de Gales, el helado de la Argentina, es que en Gales o el Reino Unido se usa crema para hacer el helado. Entonces es más... Obviamente, sí, es más cremoso
y acá se usa Llaeth cyflawn. Ie. se usa leche entera para hacer el helado y también cuando se sirve el helado se sirve a una temperatura más alta, entonces es más Oh. helada, Crema. es más cremoso. Cremoso, sí. Yeah. Ie. A o'n i'n neud un arall. O'n i'n meddwl, gan bod Mailen wedi bod yn siarad efo ni ynglyn ar beth oedd enw'r math o gerdd nath i sgwennu. Oh, Tawtogram? Dalton, na i edrych ar ffôn fi nawr. Un minuto. Mexico. Perdón. Okay. Ie, fi'n credu mai tawtogram. Tawtogram, rhywbeth oedd o'n da. Tautogramma. Tawtogram? Sí, tautogram. O'n i'n, wel, gan bod hi wedi sôn am hwnna heddiw, o'n i'n meddwl, wyt ti'n gallu enwi 3 blas yn dechrau fo'r un llythyren? A'r llythyren ydy Bueno, ok. Justo porque Mailen habló de un tautogram, el desafío para mí es de pensar a un sabor a pensar a 3 distintos sabores de helado que empiezan con la letra R. Bueno, y puede ser en cualquier idioma, men en Ie, realidad. unrhyw iaith, ie. Ok, raspberry ripple, rocklets. Ydy rocklets? Ta, rocklets, ti'n gallu fyny a rocklets fan hyn? Mae'n rhywbeth fel rocklets. Ti'n gallu cael hwnna, ti'n mynd a ti'n cael fel Smarties. Reit, dwi'n gwybod beth ti'n meddwl. Bueno, ok, yeah, iawn. so, yeah. Okay, Entonces, chocolate. raspberry ripple, que raspberry es frambuesa. frambuesa, Frambuesa, con, sí, frambuesa, super. Rocklets a rum and raisin. Da iawn. Yeah, rum and raisin es uno de mis sabores favoritos de allá. Yeah. Un o'n i ti'n meddwl amdano fel Rocky Road. Ooh, yeah, Rocky Road. So, beth yw Rocky Road? Marshmallow a biscuit. Ie, a chocolate. Bueno, el Iach sabor, iawn. sabor Rocky Road son, fi ddim yn gwybod sut i ddeud marshmallows. No me acuerdo cómo se dice como Rocky Road, galletitas, chocolate y Dwi'n wedi gweld nhw yma. marshmallow. No sé cómo se dice. Marshmallow. Un dulce muy dulce. No me gusta. Iawn. A beth oedd yr un nes i ddweud? Rum and Rum and raisin, raisin, pasas con rum. Neis iawn. Wel, dwi eisiau hyfen iawn ar ôl ni siarad am hynna i gyd. Pues ya, Jimena, sí, yo también tengo muchas ganas de tomar un helado. Hof pudding fi ydy. Iawn. Jimena, mi dessert favorito, mi postre favorito. So ni'n gallu siarad dipyn am hynna, so ni'n gallu siarad mwy am sorbets, fan'na gymaint i ddeud. Oh, yeah. Like, fel y peth nes i anghofio oedd brownies. Nes i anghofio dy hyn yn y sgwrs, o, mae'n rhywbeth am hyn, reit. Na. Ia, oedd Lleucu wedi gobeithio dod â rhywbeth i wyta i ni heddiw. Wel, ie, dwi wedi deud ar ambell i semana, ambell i wythnos, bod ni... Ond dyle bod ni'n dod o fe rhywbeth i rannu, ond dwi ddim wedi cyrraedd y pwynt o allu wneud hynna. Ond pan nes i gyrraedd y moment yna o anghofio rhywbeth pwysig, anghofio'r brownies nes i, a mae tyd meddwl am chocolate ar hufen a pudding, just yn neud, Alla, yn dy is ymwybod fo chdi di anghofio fe i chdi wyta adre li. Wel, falle, na, dim, fi ddim eisiau beth o gormod o brownies. Y bueno, sí, lo que antes, cuando yo me di cuenta que había olvidado algo súper importante, yo me olvidé de los brownies que yo había preparado en mi casa, especialmente para compartir con Lois y con Fede, con las chicas, y hablando del helado y todo, sí, qué lástima que me había olvidado. Entonces, sí, la semana, la semana que viene, espero. Wel, dyna ni. Ond amser nesaf mae'n cael ola ni heddiw, dyma Castell Aber gan Pat Roberts. Fi'n hoffi'r gan yma. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción, Castell Aber. Dwi'n meddwl mai Castell Aberystwyth ydy. Yo creo que es el Castillo de Aberystwyth de mi pueblo, de la banda. A dyna ni, awr arall wedi mynd fel y gwynt. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau yn cwmni ni heddiw. Y listo, se fue.
esta hora y espero que ustedes hayan disfrutado escuchar a nosotros hoy. A bo chi isio hyfen iar. Y también que tienen ganas de tomar un helado. Diolch yn fawr iawn i Lleucu am gyfieithu fel arfer. Muchas gracias, Lois, para organizar el programa y a Lleucu para traducir. Diolch i ti, Lois, am baratoi'r rhaglen. Diolch ni'n mynd i ddweud i Lleucu am gynhyrchu. Na. Diolch i Fede am gynhyrchu a chadw trefn arna ni. Muchas gracias, Fede, para producir el programa y ayudarnos, como siempre. Diolch i FM Delfasio 99.9 am y cyfle i gael gwneud yr rhaglen yma. Y también muchas gracias a FM del Valle 99.9 para darnos la oportunidad de hacer este programa. Ac diolch i chi wrandawyr. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Mwynhewch eich wythnos a mi fyddwn ni nôl efo rhaglen llawn darparach i chi wythnos nesaf. Y que se disfruten del fin de y volvemos la semana que viene con un otro programa. Hasta la próxima. Tan hynny, hwyl fawr. Chao.